današnjem digitalnom svetu editovanje videoklipova na mobilnim uređajima je dostupno praktično svima zahvaljujući velikom broju aplikacija. U ovom klipu usmjerit ćemo pažnju na 3 po nama najbolje aplikacije za video editovanje na Android uređajima, uporedit ćemo njihove dobre i loše strane kako bismo otkrili koja je najbolja aplikacija za vaše potrebe. Dobrodošli kod e-savjetnika. Počnimo odmah sa CapCutom, aplikacijom koja je brzo osvojila korisnike svojom jednostavnošću i moćnim alatima. CapCut pruža širok spektar opcija za editovanje, uključujući preklapanje video zapisa, dodavanje muzike i zvučnih efekata, kao i naprednih funkcija poput korekcija boja i stabilizacije videa. Možemo slobodno reći da je jedna od istaknutih opcija CapCuta upravo njegova obimna biblioteka filtera, efekata i tranzicija, pa ćete sa lakoćom moći da dodajete muziku, tekst i nalepnice u svoje videoklipove. Interfejs je jednostavan za korišćenje, a praktična vremenska linija znatno olakšava editovanje. Još jedna važna opcija koju CapCut nudi je mogućnost izvoza video zapisa u rezoluciji do 4K. Prisutna je također i jedna opcija koju malo koja aplikacija ima, a to je takozvani speed ramp, odnosno alat za prilagođavanje brzine koja vam omogućava da prilagodite brzinu vaših klipova. Ako bi morali da istaknemo najveću prednost CapCuta, to bi definitivno bila njegova intuitivna upotreba, što ga čini idealnim izborom kako za početnike, tako i za iskusne video editore. A što se tiče mana, neki korisnici su prijavili povremene probleme sa seckanjem u toku rada, uglavnom na nešto slabijim uređajima. Druga po redu aplikacija je InShot. Ova aplikacija se ističe svojom kombinacijom jednostavnosti i funkcionalnosti. Kao i kod prethodne aplikacije, i ovdje možete dodavati muziku, tekst i nalepnice u svoje video snimke, a postoji i ne tako velika, ali praktična biblioteka filtera i efekata koje možete izabrati. InShot je jednostavan i intuitivan za korišćenje, čak i za početnike, a aplikacija nudi besplatnu i plaćenu verziju. Također i ova aplikacija ima mogućnost da direktno izveze video u 4K rezoluciji, što čini InShot idealnim izborom za projekte koji zahtevaju visok kvalitet. Ipak neki korisnici smatraju da nedostaje dublji nivo kontrole nad pojedinim aspektima editovanja i određenim efektima, posebno u besplatnoj verziji. Što se tiče mana, besplatna verzija dolazi sa određenim ograničenjima, a neki korisnici su prijavili da aplikacija ponekad može biti spora čak i na jačim uređajima. Problem također mogu biti i reklame koje se pojavljuju sve više u toku korišćenja aplikacije, a određeni broj korisnika smatra da aplikacija traži više dozvola na telefonu nego što je potrebno za njen rad. Treća aplikacija na našoj listi je VN Video Editor. Ova aplikacija se ističe svojom sposobnošću da pruži vrlo dobre rezultate uz minimalan napor. Donosi jednostavno korisničko iskustvo uz bogatstvo alata koji omogućavaju kreativnu slobodu. Sa funkcijama poput animacije teksta, tranzicija i efekata, VN Video Editor nudi dosta mogućnosti prilikom editovanja. Aplikacija, kao i prethodne dve na našoj listi, ima solidnu biblioteku efekata, filtera i tranzicija, kao i mogućnost dodavanja muzike. Ova aplikacija je pogodna za iskusnije video editore i također nudi besplatnu i plaćenu verziju. Kao veliki plus moramo da pomenemo napredne funkcije za audio editovanje, koje vam omogućavaju da prilagodite jačinu i balans različitih audio zapisa u vašem videu. VN Video Editor također podržava i uvoz vaših fontova koje mogu biti korisni za kreiranje brendiranog sadržaja. Što se tiče mana, primećujemo da i u ovoj aplikaciji nedostaju neki napredni alati, kao na primjer za podešavanje boja, koji su prisutni u drugim aplikacijama, što može da smeta određenim korisnicima, uglavnom iskusnijih video editora.
Također, određeni broj korisnika smatra da je ova aplikacija malo komplikovanija za korišćenje i da će vam trebati neko vreme da je savladate. Svaka od ovih aplikacija ima svoje prednosti i mane, a najbolji izbor za vas zavisit će od vaših specifičnih potreba i nivoa iskustva. CapCut nudi jednostavnost i moćne alate za editovanje, VN Video Editor pruža više kreativne slobode sa intuitivnim korišćenjem, dok InShot kombinuje funkcionalnost sa visokim kvalitetom. U svakom slučaju, bez obzira da li ste početnik koji traži aplikaciju laku za korišćenje ili ste neko sa većim iskustvom u video editovanju, ove aplikacije su trenutno najbolji izbor za video editovanje na Android uređajima. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem klipu. Vi nam naravno kao i uvek pišite u komentarima ispod vaša pitanja i komentare, lajkujte ovaj video i do nekog sljedećeg klipa ostanite uz vašeg e-savjetnika.